Juan apostolon Mair qilqatapa. Mairi halja. Kunatej qaltatpach utkana. Kuntij nanakaj istapkta. Kuntij unjapkarakta ukanakat qilqanipqsma. Nanakaw unjapqta. Ampara nakahampiw llamtapjarakta. Ukaste hakañ aruwa. Aka hakañ aruste unstawayiwa. Nanakaste uk unjapqta. Ukarak arsupqta. Ukatste humanakaru aka wiñay hakañat yatiapqsma. Kititej awkimpi iskana. Ukat hiwasanakar unstara kisto. Nanakaj kuntij unjapkta. Istapkarakta uk humanakaruj yatiapqsma. Ukamat humanakan nanakampi mayaki pjañamataki. Kunjamatej nanakaj Dios awkimpi Jesucristo yoqapampis mayakipkta ukama. Taqe akanak qilqapqta. Ukamat hiwasan kusisiñasaj phoqata añapataki. Jesucristo aka arunak nanakaruj yatichapjitana. Ukste humanakaru yatiapqsma. Diosaj qanawa. Haniw hupan kuna ch'amakas utkiti. Hiwasatej sañani. Hupanpej mayakitanwa sasaja. Ukam arskasas ch'amakan hakaskañani ukaja. K'arisipqtanwa. Haniw chiqarham lurapktanti. Ukampis hiwasatej qanan hakañani. Kunjamatej Diosaj qananki ukamja. Maynit maynikamaj mayakitanwa. Jesucristo yoqapan wilapaste taqe huchanakasat qomachisto. Hiwasatej haniw huchanikti sañaneja. Hiwaspachaw k'arintastan. Hanerakiw hiwasan chiqaj utkiti. Ukampis hiwasatej huchanakas arsusiñanu kaja. Hupaj chiqawa. Huchanakas pampacha ñataki. Taqe hanwalinakat qomacha ñatakis askirakiwa. Hiwasatej haniw kuna huch salurkti sañaneja. Diosaroj k'ari kaspas ukam tukuytan. Chiqpachansa haniw arup katoqtanti. Juan apostolun Mair qilqatapa. Pairi halja. Munat wawanakaja. Humanakan huchan lurapqa ñamatakiw taqi akanak qilqanipqsma. Ukampis maynitej huchar purchija. Awkisan nayraqatapan ma arjatiriw utjisto. Hupaste chiqapar unjir Jesucristuwa. Jesucristo huchanakas qispeañ layku hakañap loqtasiway. Haniw hiwasan huchas layku kiti. Hanukaste taqe akapachankir haqinakan huchanakap laykuwa. Diosan kamachinakaptej phoqañanu kaja. Hupar uintatas yatisipqtan. Ukampis menitej saspa. Nayaj huparuj uintqtua sasaja. Ukat hanera kamachinakapar phoqkija. Hupaj k'ariwa. Haniw chiqa aruj hupan utkiti. Ukat sipana. Maynitej arupar phoqeja. Hupan chuymapan Diosan munasiñapaj chiqapar tukje. Ukamat hiwasaj Diosanpi mayaki hatas yatqtan. Kititej Diosanpej mayaki tuasiski ukaja. Kunjamate Jesucristo hakkan ukamaw hakañapa. Munat hilatanaka. Haniw humanakaruj machaq kamachi qilqanipqsmati. Hanukaste qaltat pachka toqapkta uka pachpawa. Akanayra kamachiste istapkayat uka runakawa. Ukat sipana. Hicha qilqanipqsma ukaj machaq kamachiwa. Ukaste Kristunsa humanakansa chiqapawa. Ch'amakaj chaqtaskiwa. Chiqpach qanaw ni qantasinki. Kititej qanank tuasiski ukaja. Ukat hilapar uñisiscarakija. Ch'amakan kaskiwa. Kititej hilapar munaski. Ukaj qanan haki. Haniw kitis hupar tinkuy kaspati. Ukampis kititej hilapar uñisiski ukaj ch'amakan hakaski. Sarnaqaraki. Hanirakiw kawsar saratapsa yatiskiti. Ch'amakaw huparuj huy khutukuyi. Wawanaka. Diosan Jesucristo toqe huchanakan pampachatap layku humanakar qilqanipqsma. Awkinaka, taykanaka, qaltatbach utkan ukar uintaphatam layku humanakar qilqanipqsma. Waynanaka, supayar atiptaphatam layku humanakar qilqanipqsma. Wawanaka, alaqpachankir awkir uintaphatam layku humanakar qilqanipqsma. Awkinaka, taykanaka, qaltatpach utkan ukar uintaphatam layku humanakar qilqanipqsma. Waynanaka, ch'aman sayt'aphatamata, Diosan arunakap chuymana kamar katuqaphatamata,
supayar atip abhatam laiku humanakar qelqanipqsma. Han akapacharuq munaphamti. Kunatej akapachan utki ukanakarus hanirak munaphamti. Kititej akapachar munki ukaj haniu alaqpach aukiruq munkiti. Akapachaj kontej uñachtayki ukaj haniu Dios aukit hutkiti. Hanukasti akapachat sarte. Ukatste akapachaj akamanak uñachtay. Hanchin munañaplu reñanaka. Nairampe untas munapayañanaka. Qamir yanakat hacha tukuñanaka. Ukampis akapachaj hanwali munañanakapampiu tukusiski. Ukat sipana Diosan munañaplu rirej wiñayatakiu haki. Wawanaka qepa urunakan qhtanwa. Humanakaj anticristo hutani sir istapjayataja. Ukamasti hichaj walja anticristo nakau unstje. Ukamat yatipqtan qepa urunaka atapa. Hupanakaj hiwasanak taipit mistuayapje. Ukampis haniu hiwasampi ikante. Hiwasampi sapanu kaste. Hiwasamp chikas kasapanwa. Ukampis ukamaulu rasiwai. Ukamat taqpachan han hiwasankiritap qanar mistuña pataki. Cristo tatitoh qollana hayu churasau humanakaroh yaqachapqtam. Ukste taqi humanakaw yatipqta. Haniuna yaq hanis chiqar uintapkasma ukam qelqanipkismati. Hanukasti humanakaq yatipqtawa. Haniu kunak aris chiqaki ukat hutkaspati. Kitirak ariste. Kititej Jesusa haniu Cristo ukiti sas arski ukaw anticristoja. Hupaj aukirus yoqarus han uintiriu tuku. Kitinakatej yoqar han uintir tukupki ukaja. Hanirakiu aukiruj uintkiti. Ukampis kititej yoqar katokki ukaj aukiruj katoqarakiwa. Ukalaiko humanakaj qaltatpach istapta uka arunak chuymana kamar imapjam. Qaltatpach istapta uka arunaktej chuymana kamar imapstaja. Humanakaj ukamarakiu yoqampi aukimpej mayaki pjata. Cheqpachansa Jesucristo ukchurañatakiu arsuaisto. Ukasti wiñay hakañawa. Kitinakatej humanakar pantjasiañ munapqtam ukanaqhat qelqanipqsma. Ukampis humanakan qollana hayu uthapqtam. Jesucristo ukampiu humanakar loqtapqtam. Haniu humanakar kitin yatichañapas munasqhiti. Kawkir ajaytej hupaq churapqtam. Ukaw humanakaruq taqikun yatichapqtam. Yatichawinakapaste chiqapawa. Haniu k'arikiti. Ukamay tatit Jesucristompej mayak hakapjam. Kunhamtej qollana hayuq yatichapqtam ukamarjama. Hichasti wawanaka. Cristompej mayak hakapjam. Ukamat kunapachatej uinstankan ukaj yawsañasaj utjañapataki. Ukatste kunapachatej hutkan ukaj hupan nairaqatapan han ma p'enqa tukuskañasataki. Humanakatej tatit Jesucriston chiqapar unhiritap yatipqstaja. Humanakaj yatipqañamarakiwa. Kunatej askiki uk lurapki ukanakaj Diosan wawanakapawa. Juan Apostolun mayir qelqatapa. Kimsir halja. Unhapjam. Diosauqij walpun munasisto. Diosan wawanakapaw sataña satakija. Hisa. Wawanakapapunisqtanwa. Ukatpi Diosarhan iyawsirnakaj han uintkisto teja. Hupanakan Diosarhan uintapjataplayko. Munat hilatanak. Ichaj Diosan wawanakapaajtanwa. Ukampis tukuyurnakan kunaka ñanetej ukaj hanira uqanstkiti. Kunapachatej Jesucristo uinstankan ukapachaj hupjam tukkañan uk yattanwa. Kunjama akitej hupaj ukampach uinkatatas laiko. Kitinakatej Jesucriston suitawiniki ukaj hupapachpaw qomachasi. Kamisatej Jesucristo qomaki ukama. Ukampis kititej huch lurki ukaj Diosan kamachi arup akinti. Ukamaste huchalorañaj Diosan arup akintañawa. Humanakaj niaw yatipqta. Jesucristo huchana qomachiriw akapacharuq huti. Hupanste haniukuna huchas utikiti. Ukamaste taqi kitinakatej hupampi mayak hakapki ukanakaj haniu huchan sarnaqiti. Ukampis huchan sarnaqirej haniu hupar uñhkiti. Hanirakiw uintkisa. Munat wawanakaja. Hani kitis humanakar k'arinpati.
Kititech chikapar unch ki ukaj askiwa. Kamisatech hupaj aski ki ukhama. Ukampis huch lurirech supayan kiwa. Supayaste kaltatpach huch luri. Ukatakiu diusan yokapaj huti. Supayan lurabipt unhañataki. Kititech diusan wawapaki ukaj haniu huch lurkiti. Diosat yurita ataplaiko. Diusan wawapa ataplaikoste haniu huch lurkaspati. Ukamati atisi. Kitina kas diusan wawana kapaja. Kitina karakis supayan wawana kapaja. Kaukirite han aski lurki. Haniraki hilaparos munaski ukaja. Haniu diusan kiti. Humanakaj kaltatpach istapkta ukarunakaj akam siwa. Mainit mainikam munasip hanyasawa sasa. Haniu kain chach hama nyasakiti. Hupaj supayan kataplaikoh hilaparo hiwai. Kunats hiwayanja. Kainan luratanakapaj haniu wali kanti. Hilapan luratapasti askinwa. Munat hilatanaka. Akapachankirinakatej unisipxtamukaja. Han maiht asipjanti. Hiwasaj hiwanyat hakanyaru sarakipjtan. Ukste hilana kasar munatas laiku yattan. Kitite han munki ukaj hiwata askiwa. Taaqe kitite hilapar uniski ukaj haqe hiwayiriwa. Humanakaj niyaw yatjapjta. Haqe hiwayirij hani wiyay hakanyani kiti. Hiwasaj kuna kitej munasiñaj uk yatjtanwa. Jesucristo hiwas laiku hakanyap aptasiway. Hiwasanakaste ukapachparakiw hilanakas laiku hakayas aptasiñasa. Ukampis mayni qamiritej hilapan pist'ayasitap yatkasin han kuyapt'ayaskchi ukaja. Kunhamarak diusan monasiñapasti chuymapanut haspasti. Munat wawanakaja. Hiwasan monasiñasaj haniw lakakiñapakiti. Hanukaste lurawinak toqiw uñacht'ayasiñapa. Hiwasaj ukamat chiqankatas yatisiñani. Ukatste diusan nayraqatapan chuymaw hiqatasiñani. Chuymasatej kuna toqinsa huchanchistan ukaja. Diosaj chuymasat sipansa huk'ampi hach'awa. Ukatste hupaq taqikun yatiraki. Munat hilatanaka. Chuymasatej han huchankistan ukaja. Diosan nayraqatapan yawsañaw uthistu. Kuntij maykañan uk hupaq churistani. Aruna kaparham pokatas laiku. Munata parham luratas laikuraki. Hupan kamachipaj Jesucristo yoqapar yawsañawa. Mainit mainikam munasiñawa. Kunhamtej hupaj munkisto ukama. Kitinakatej kamachiparham pokapki ukanakaj tatitumpiw hakapje. Tatitosti hupanakampiw hakaraki. Qollana hayup churkisto ukatoqiw hiwasampi hakatap yattan. Juan Apostolun Mayir Qilqatapa. Pusir halja. Munat hilatanaka. Hani kaukir ahayurus yawsapkakimti. Hanukasti uñakipapjam. Diusan ahayupati hanicha uk yatiñataki. Akapachahwal hakari profitanakam pokantatawa. Humanakaj akam toqikiw mainin Diosan ahayunitap yatipjasma. Kititej siski Jesucristo hanchirtu kusau huti sasa. Ukaj Diosan ahayupaniwa. Ukampis kititej siski Jesucristo haniu hanchirtu kus hutkiti sasa. Ukaj haniu Diosan ahayupani ikiti. Hanukaste antikristun ahayupaniwa. Humanakaj uka ahayun hutañapat istapjtawa. Hichasti niaw akapachanqje. Wawanaka humanakaj Diosan kiripjtawa. Uka k'ari profitanakarus atipjapjtawa. Kititej humanakampi ukaj akapachanki ukatsipan huk'am ch'amaniwa. Hupanakaj akapachankiripjiwa. Ukat hupanakaj akapach yanakat parlapje. Akapachankir haqinakaste hupanakaruj istapjiwa. Ukampis hiwasanakaj Diosankiripjtanwa. Kititej Diosar uint ki ukaj ististuwa. Han Diosankiriki ukaste haniwist kistuti. Ukam toqikiw chiqa ahayuniruj uintsna. Kititej k'ari ahayuniki ukarus uintaraksna. Munat hilatanaka. Mainit mainikam munasiñasawa. Munasiñaj Diosat huti. Taqi kititej munaski ukaj Diosan wawapawa. Diosaruste uintarakiwa. Kititej han munaski ukaj haniw Diosaruj uintikiti. Ukampis Diosaj munasiñawa.
Diosaj hupan masapa wawap akapachar kitanisau munasiña puñach aisto. Ukamat hiwasaj hupipan wiñay hakanyani ñasataki. Munasiñaj akan unchti. Haniu hiwasanakat Diosaroj munapkayatan. Hanukasti hupau hiwasanakar munisto. Ukat wawap kitani. Huchanakas laiko hakanyap loktasiri. Munat hilatanaka. Diosatej ukam munas chistoja. Hiwasanakaj mainit mainikamau munasiñasa. Diosaro hanipuniu kitis uñihkiti. Ukampis hiwasatej mainit mainikam munasiñani. Ukaja. Diosaj hiwasan haki. Munasiñapaste hiwasan uñstaraki. Diosaj ajayop hiwasar churisto. Hiwasaj ukatokikiu Diosan hakatasa. Hupaste hiwasan hakatap yatistan. Hiwas pachpau uñhtan. Diosawkej akapachar qispirej yuqapar kitanitap arsuraktan. Ketitej Jesusaj Diosan wawapawa sas arski ukaj Diosan haki. Diosaste hupan hakaraki. Hiwasaj ukam toqeu Diosan hiwasar monasitap yattan. Diosaj munasiñawa. Ketitej munasiñan haki ukaj Diosan haki. Diosaste hupan hakaraki. Ukam toqeu chiqpach munasiñaj hiwasan phoqasi. Ukamat taripawi urun han aksaraña sataki. Hiwasaste akapachan kun hama akite Jesucristo ukam pachatanwa. Kaukantej munasiñaj uthki ukhanja, haniu aksarañaj uthkiti. Ukat sipana, chiqpach munasiñaw aksarañaruj apanuku. Aksarañaste mutuñaru irpi. Ukalaiko, mainitej aksarchi ukaja, haniu chiqpach munasiñani ikiti. Diosawan erakat hiwasanakar munasisto. Ukat hiwasaj hupar munasipjañasa. Ukampis mainitej saspa. Nayaj Diosaru munasta sas. Ukat hilapar uñisiskarakchi ukaj k'ari haqiskiwa. Mainitej hilapar uñikasin han munaskchija. Kun hamarak Diosar han uñikas munasispasti. Jesucristo aka kamachi churisto. Ketitej Diosar munaski ukaj hilaparoj munasirakpan sasa. Juan Apostolon Mayir qilqatap. Pesqir halja. Taqi kitite Jesusan Cristutap iauski ukaja, Diosan wawapawa. Kitite aukir munaski ukaj, uka aukin wawana kaparoj munasirakiwa. Kunapachetej Diosar munasitasampi, arsutapar phokapktan ukaja, Diosan wawana kapar munasitas yatiraktan. Diosar munasiñaj kamachinakapar phoqañawa. Kamachina kapaste haniu chama kiti. Kitena katej Diosan wawapap ke ukanakaj akapacharu atipji. Yausañasaste akapacharu atip aisto. Kitite Jesusaroj Diosan wawapatap yauski ukaj akapacharu atipji. Jesucristo umatoqi, wilatoqiu huti. Haniu umasapatakti. Hanukasti umampita wilampit huti. Diosan ajayupau kananchi. Uka ajayuste chiqapawa. Kimsaniu kananchirija. Ajayumpi umampi wilampi. Kimspachaste mayar tuktatakiwa. Haqinakan kananchatapste yaustanwa. Ukampis Diosan kananchawipau hukampi hilanki. Diosaj wawap hat kananchatap laiko. Kititej Diosan yuqapar yauski ukaja. Uka kananchawij chuymapankiwa. Han iyausiriste Diosaroj k'aritham unt'ay. Diosan yuqaptuqi kananchawi han iyausatap laiko. Aka kananchawij akamawa. Diosaj wiñay hakan churisto. Uka wiñay hakañaste yuqapan uthi. Kititej Diosan yuqapar katoqki ukaj wiñay hakañaniwa. Ukampis kititej Diosan yuqapar han katoqki ukaste haniw wiñay hakañani kiti. Akste Diosan yuqapar yawsirinakaro qilqanip khasma. Wiñay hakañanip khatam yatip khañamataki. Diosar yawsañaw uthisto. Hiwasaj yattanwa. Hupan munañapar hamatej mayiñan ukhaja. Hupaj ististuwa. Ukamat yattan. Diosan mayitasar istatapa. Ukakip karakiw yattan. Kuntej maiktan ukaj niyaw uthisto. Mainite hilapar hiwañar han purir huchalurir unchikchi ukaja, Diosar maiñapawa. Diosaste uka hilaroj hakan churani. Hanitej uka huchaj hiwañar apkchi ukapacha.
Hiwañar purir huchaw uti. Hani uka huchatak mayip hañamakiti. Kunate han waliki ukaj huchawa. Ukampis hiwañar han purir huchaw uti. Kititeh Diosat aukiniki ukaj huchan han sarnak hatap yattan. Diosan Jesucristo yoqapaw huparoj imi. Supayaste haniw hupar llamp kiti. Hiwasaj Diosan katas yattan. Taqe akapachan kireh supayan apnaqatawa. Diosan yoqapan hutatapsa yatiraktanwa. Ukatste cheqpach Diosar unteñatakej amuyt'ap churisto. Uka cheqpach Jesucristo yoqapanpej mayakiw hakapjtan. Hupaw cheqpach Diosaja. Wiñay hakañasa. Wawanaka. K'ari Diosanakat amuyasipjam.